Yo, what's up? Peejay here, and in today's food vlog, we will try itong Cebu Yacht Club here in Mactan, Lapu-Lapu City. So, they have this sea view, di ba, habang kumakain kayo, they have this restaurant, so pwedeng, while eating, yon, you enjoy the sea breeze, di ba? So, yun yung nakaganda dito sa Cebu Yacht Club. So, we'll check out the place, di ba? So, yun. Let's go! What's up? Bisaya? Oh, Bisaya na, Bisaya. So, nakakita here in Mr. Crab. Bisaya ka na English. Konyo na siya. So, nindot kayo. Here you can see the yacht. The yacht of Mr. Ako man. Yacht ni Peejay. Yacht, and ang nakalindot is, di ba? Fresh kayong hangin. Bisaya, Bisaya. Si Jack Mayo, Bisaya. Fresh ba? Pwede na. And of course, pwede ang beer here in Mactan. Yun. One bat lang, one bat. Okay. Kita na yun? You know, people at this time, they need to get rid of their stress. Kamao sa da. Stop there. Gagawin mo na dyan sa kining G2. Then, sa ito yun? Red horse. Pila ka bok doa? Kaya na may bucket? Wala, sir, per bottle. Pila ka bottle? Isa tagsabi. Upat. Tolo na. Upat. Upat ka red horse. Kaya bugnaw. Ay, di mo. Bugnaw do. Di ba sa lemon? Sa lemon? Sanig lemon, di ba? Juto tuwi. Ay, mag-research na. Bilis.
Baileys. Dili ko ay. Sa mo to? For sure. Pag juice na San Migla lemon. no peer pressure. Pwede ko ma-drive. Pero pala naman klase tayo. Okay. Dali dito. Sensor picture, George. Gihaguan dyan nilang playlist nila. Eh. Mga ano bitaw, di ba? Mga Sige, ano, basta relax, sige, relax lang. Wala ko ba? Kampay. Kampay! Okay na to, ma'am? Take two. Take to. After, mana sa kambutan sa kanang SpongeBob. After few. Dugo, judong kay makita yun. Pwede na ni mo gihangan. Wala. Siya mo yung adjust. Hindi mo na mahanga, di ba? Siguro siya yung adjust. Lunch, ni ha? Murag, Di ba mas... murag breakfast na to gani. Ano ba to? Brunch? Luto na dito ganina. Napay rice. Daghan. Kisay mag... Oh, na may rice. Kasi chan Dili ka na, pwede na sa pero more on. Pwede na sa... Okay, go. Ano daw? Actually, ang shell na to yung... Actually. Ay, kamay sa ng crabs. Oh, pero ko. I'm good. Layo na sa inyong farms, ha? Farm dyan. Hindi ko mango na pa, Joe. Yan. Bapuha sa mga artista. Muna nag-Koreano, ha? Madarag yun, no? Ito, shake. Pakalitan. Manan, pakalitan. Ano pa siya, suwa-suwa. Kuha ito kung ma-isbal niya na lang kay mga ibang shop. Kuha lang, good. Isay mo mix. Chan. Chan, mix chan. Ugo akong kamot. Gawin ka mo to niyo. Lagi, kung ano dago ka. Yung ano magod ang... Wow, serving niya. Wala na, itlog ng itlog. Ginutuan. Pag-grab. Grab bread. Grab food. So naa kita here at Cebu Yacht Club. As you can see at the back, di ba? Sa background natin, you can see the yacht. You can actually rent the yacht if you want some exclusive use for it. You can have it for, di ba, mga parties, gano'n. So, yun, I'll post the number down here. You can actually rent the yacht and you can cruise around Cebu. And of course, you can just enjoy a good food here in Cebu Yacht Club. They have 3 restaurants here. The Spice for Indian food, and they have the Vu there. And of course, the Mr. Crab. So, yon. Lingaw kayo here, guys, because yung fresh air and the sea breeze. And of course, here in Mactan, pwede pa mag-order ng beer. Yon, di ba? So, yon, if you want to have some quality time with your friends, definitely Cebu Yacht Club Restaurants is a place to go. So, my name again is Peejay. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe, and of course hit the like button and subscribe. And I'll see you again next time.